Era ntuko kaneta ntuko yakukungwira endobetu irejaga ntuko shionde cia ntariki 14 cia mweri jwairi omwaka yani 14th February every year kwethagirwa kuri na Valentine's Day iri ntuko yegukungwira endobetu kinanda tagara ngathiti cio tumutegera Meru TV rokirwa naro ichitare timanto kathomba jege Valentine's tokategera karatasi kanini kambere tukidogo tuka the standard imanto jege Valentine's mawa ni tobingita bibi Amukran kadho shemwanya tutonye ndani ya kadhiti shetu ndani ya kadhiti The Daily Nation na mkuri kadhiti The Standard bedrongita kagira himachi angono irachidire tozige kucheria aja kadhiti The Standard karatasi kambere kirengo nirato kadhato getagera baugete kick out Wetangula baruga beberi speaker wa bunge nene Moses Wetangula rugono ruto ingatera karatasi negatuna karatasi gatuna tutandatu na mugwanja baruga kick out Wetangula karatasi nakatuna nato kona Mount Jegi Waitito orware governor wa Kiambu Ferdinand Waitito naethire twa kibungwa ni koti tukathira hange kumenyithia ikubungwa gwiko kana faini ra ringi karatasi nekatunana tutite na mbere tugatagere kinya Mount Jegi kithurano kia African Union na ngwatano ya ndiguro cia Africa ara Raila Odinga no mwabaraba kumariria matagete kia mukaririgiti wa AU kithurano kira kirigiri kuthithwa ntuku erujo rugono ruru torona karatasi na kaze standard karatasi gatwiri na karatasi egatatu kiria chiari na ritomo na rimu tokona rugono rwe karatasi nege 10 inkalite The Standard rugono rwe gie ugaruruku bora bwirigiri kuthithwa kire Mount Jegi mbechera chitawa cha kigerio gya KCSE mbechera ndira chitawa ke kuthithia kigerio gya KCSE kuririkana kwi ugaruruku bukethoro bukithithwa kire mbecha ici na gakuthomera rugono ru karatasi nege 10 ngatheti ni The Standard ngatheti The Daily Nation na chimo chango ndira ngethiro ngitegera ni amwe na karatasi kambere oraba kuga how Raila AUC vote will shape Ruto 2027 race ora mpumi chekithurano kya AU ora mpumi chikethura chiketana mbere kire Raila kethira agachinda kana agachindwa chikethira chikireta ugaruruku bonene kire Ruto guchinda kithurano kya 2027 karatasi ne kambere ka Daily Nation kuna na mbicha ya mwari kumenyekana ta Joan Mutheu mbicha ya mbere karatasi ne ka Daily Nation na mwali kumenyekana ta Joan Mutheu. Joan Mutheu alidekana ni actress na content creator baba no bega bende ene mitandao Joan Mutheu mwari ujo agwete mawaja mbecha ile itawa cash bouquet ya 150,000 agwete mbecha magiri ngirichi ya konja chi ya karo mawa ni agwetera kuga ni mwendo wa ithritwa kimwa kiriki wa kia Valentine anenkiri kia wakingiri kana remwana 150,000 mount surprise ya kuma kiri mwendo wae na mtonaru intuko ya Valentine rugono rongo to rotagera ngazeti na The Daily Nation karatasi ge 10 imanto jegi utumiri bwanda wa Shiambogita mono kia Ritoba University togono rugono ru karatasi na ge 10 ora Ritoba University bagweta nambere na gutumira bangi nchobi na ndawa inge ndito ila chikwethera chikibathukangiria muturire yao owacha tokwana nyarugono ro itito bado urara ingiro ntuku egoro mbitigira tonye direct mpambiri na gazeti ya The Standard ntuku narwa tombiri na gazeti ya The Standard totonya karatasi ge toka twire karatasi gatwire na gatatu karuga ne AU vote African Union vote ngwataniro shande groche Africa icherigeri kwetho chikiringa kura baba ne atongere bande guruiji kura ora chikaringa ntuku erozo kumanya no kethora ne mukaririgete wa African Union Commission karatasi gatwire karitwira win or lose AUC contest the Raila factor will shape 2027 elections either chinda kana arega guchinda Raila ontobo bokatho bokireta bokiringa mbichenge kire kithurano gya 2027 ajande guru ya Kenya kuringa na karatasi gatwire kadete The Standard rugono rwandikine Irene Gethenji ugete mathane jagwita kana mathaja njago kueria nikianda tutanke kithurano kia African Union Commission kithurano kia kirigeri kuthurano ndiguru ya Ethiopia ndene mushie jo Addis Ababa narego kwerekana ureka gitana gaka no mukaririgitwa AUC aidekene ta Musa Faki wakuma ndigoro ya Chad ore kuthiria kagita kawe ka miaka 8 ngikurekania ore kararagiteke mukaririgitwa AUC akaraga for 8 years ya mbere ina na ya time ya miaka 4 Kenya biditira mbere Kenya kwethirwa kirita muntu ore kwethirwa kirira giteke AUC ikirikana kuringana na katheti karatasi gatwire baruga mwaka 2016 ura waziri kagita na kau wa Mount Jegi ndogoro Amina Mohamed
mwakuru Madam Wajikane Amina Mohamed ari waziri 2016 na ari mwabaraba Kenya ni amukiti kuthirwa kirwira gite kia mukalirigite wa AUC kagite na kare Amina Mohamed ataithirwa gichinda aira number 2 kana aira wabaire kire kithurano kiu kuona ndi kuririkana retera mbere Kenya gwikia muntu no Amina Mohamed na ikitu 2016 na Raila Odinga na ikitu 2020 na retera ile ikitu 2024 nikenda akarira gitegiki kuririkana Rais William Ruto no wengwa wethirwa gitumiria Raila Odinga kurungama gitegiki August 2024 kini muchamene Jonas warindene yenye ikulu nene ya rais na State House kuna rugororo njira intazama rwegio Raila atonyere karatasi gatatu no monto za AU atana kuona mbicha ya William Ruto ntuko yagoro kagita na kara arakinyaga ndene ya ndegoro Ethiopia aja na kuonekana kile mbicha ya kinirone ya ini ba Ethiopia ndene ya airport ireizikene tabole Addis Ababa International Airport ntuko yagoro avingatana na nkadhi awe mama Ruto karatasi na gatatu gazeti ya The Standard gatatu ya rugonoro ojo Rais William Ruto na arakinyira Addis Ababa ntuko yagoro kire muchairman ojoranyo yeregeri kwethirwa jorejwa atongeria banduguru cha Afrika 35 na baraba kethirwa bakiringa kura cha kumenya no kethirwa mukaririgete wa AUC kudirikana gukinya kwa Ruto mapema zaidi inenjere mwa gutigana gwitana mbere na kuringa kampeni cia gutigira Raila Odinga na kujukia gitegeke ke AUC Raila Odinga akinyira ntuko Jumatano na Raila kanana Rais Ruto arakinyira ntuko ya goro iri ntuko ya Alhamisi kuringana karatasi gatatu baruga ati Ruto arakinyira ndegoro ya Ethiopia nethero na mishemanio ya ndene kanere tona gichonko closed door meeting na bomba batongeria nikenda kuringira kampeni Raila Odinga kire kithurano kire kirigiri kuthithwa ntuko ya Ruto kurukono ruka na karatasi na gatatu John the Imanto zegi AU vote kana African Union vote Raila Odinga no mwaparea bakumeriri matagi tegeke kirimo ngwetikia rukono ru no ruka riu karatasi na gatatu yes go kinya koruto nde untene Ethiopia go kinya koruto na untere she Ethiopia okaro na karatasi na gatatu bitigere ngo tegere karatasi ne katona karatasi ni gatona yes karatasi ni gatona gazeti ya The Standard karatasi ni gatona gazeti ya The Standard ajumbe kuma antare cha Western na ndene bogete bakaigeka speaker Wetangula na kumwiki katekethirwe akiabiro giteta gitine kiawega speaker ajumbe kuma Western uko na mbicha karatasi ni gatona bena mushemani barogera baba kethera bakigeka Wetangula ikirikana Wetangula ume tonteri cha Western nikenda tekethirwa kiaberu kirigitegi kurerekana kulingana karatasi gatona kurerekana ikwethire tukoina musukumo jo kweberia Moses Wetangula kirigitegi speaker ikwethire tukona musukumo jo kweberia Moses Wetangula kirigitegi speaker arago kurerekana ikwarira mushemanio mushamano joeti ndene ya garune ni rais kana State House na mushamano jojo joeti jo bakarande goroni kenda Moses Wetangula atekethirwa keberu gitine giki kiri mushamano jojo baraba regeri gwetania mwena mutongeri baraba ingine ne bunge Kimani Ichung'wah na mutongeri baraba kainde ne bunge Junet Mohamed kiri kana na ndibaba ibeterwe State House ntukuira Wetangula agitere augere Kenya Kwanza baraba ingi Ngikurikania Wetangula ndene bunge augire Kenya Kwanza bari na anto 165 na Azimio bari na 154 kwa Kenya Kwanza na ubaka etana mbere na kutuika barba ingende ne bunge narago kurikana na ndemo shamuni jotijo State House nikenda kurigeria Azimio pateke berie Wetangula kirigitie speaker kona rugono ru karatasi ne gatuna rwegi nande the nerechi the gekojona ndene bunge ni araba maba jumbe Azimio bokuga bageta na mbere na kweberia speaker Wetangula kirigite na ruro terero Kenya Kwanza na kuruki State House na kinya jumbe kuma terecha Western ibetete na mbere na kumugwatira na kumugwata mbaru Wetangula atikethirwa kiabero kirigite kia speaker rugonoro na njira inda zama irora za karona karatasi ne gatuna kinkadeti ya The Standard karatasi ne gatoka tutantatu imanto jegi speaker uju
Baruga Wetangula huge dilemma, give up for the Kenya Party or Speaker Parks. Karatasi ni gatutandatu imbicha Moses Wetangula loni speaker wa bunge nene kurerekana nande Wetangula ari kire gintu gitwa dilemma kana kuremwa kweroria kathithia atukumanyora kathithia either anenkanire giti ikia mutongeri wa kiama kia Ford Kenya kana arekeria giti ge speaker wa bunge nene BBR ibibi gwikira Wetangula kili dilemma eze yandike karatasi ni gatutandatu. Kurerekana nyuma ya kiama kia Amani kwethirwa gikimerua kiama kia Amani rikana gitongeretwe ni waziri munene Musalia Mudavadi na nande ni ikiombera kwethirwa gikimerge na gatonya kithirwa gikigwatanira na UDA nande kurerekana kiama kire gitigirwe terora Western ikiama kia Wetangula na irerekana Wetangula ne karegete kiama kia Ford Kenya kithirwa giritonya ndene kiama kia Rais William Ruto. Kurerekana Wetangula na thithite gintu gitwa resisting kumerge kana kugwatene kiama gia Ford Kenya na kugwatene na kiama kia UDA ije irerekana njira ya mwari William Ruto gutigira na kuona kura ntere cha Western kio tumi ethirwe akijuke kiama kia Amani kira kia Musalia Mudavadi lakini nande na kugeria muno kinya gutongithia Ford Kenya kiria gitongerete ni Moses Wetangula mbete na mbere rukono ru okara na karatasi ne katutantatu. Nako karatasi negetuka mugwanza no mantozo jige speaker speaker Wetangula mutulira jo awe urethiretwa agicinda ite mwanya na urambiririe kagita kawe gotongeria karatasi ne kamugwanza ukona rugono rum ni arakwandiki speaker Moses Wetangula nethiretwe mtu mume mono kirimanto jige siasa rugono ru karona karatasi ne kamugwanza katete the Standard abogete nethiretwe mtu mume sana kirimanto jige siasa ule guto political gambler kurekana kina nyuma ya kwethirwa akirumango na kumenerwa na kwirwa atena musimamo Wetangula nethiretwa giciethira antu waeka kirithirikari chondira chithirite chigitongeria otegera aja kurekana Wetangula atonyere kirimanto je gisiasa che mwingi kana siasa na utongeria ari na miaka 26 26 years kagita na karia ari wakili nethirwa akiwakilisha bamwe babara bathithiti gintu gitwa ku iria ari kugarura thirikari ya Moi na ndi narungamirite Ezekia Ochuka na bamwe baskare barabara kiri kuwe Wetangula ari that time ariro ya miaka 26 nyumene na ere magistrate na Edro Kinyaki mekiusho rebu nene na thirikari ya kagita kau ya Daniel Toroitich arap Moi ukona Wetangula baruga nyumene araidho kinya mujumbe wa Sirisia 2002 tau karagitene kie mwaka 2013 atonya gitene ga Senator Bungoma na mantu zange Kathumba ni arago kuwerekana Wetangula atagwa kithurano no kimwe. Wetangula has never lost an election. Wetangula has never lost an election. Arakunda rungamaga nethairwa akiombanaga ruono rurwawe ikaratasi ne kamugwanja. Karatasi gatunana irogono ragiro arifa governor wa Kiambu ro ari governor wa Kiambu Ferdinand Waititu aja ukona bisa ya Waititu akiuma koti ntukwegoro no gategera njara cia one kiri impengo rugono rukara na karatasi ne gatunana kathite the Standard nero gukurikana uro ari governor wa Kiambu Ferdinand Waititu nande koti ni mubunge ta miaka 12 ndene nchera kana ethirwe akiria mbecha ethirwe akirita faini ya nkuruki milioni 50 gatanta mugwanja koti irekana niragwatire Waititu na etiera utumire buthu kubo mbecha na nkuruki utumire buthu kubo bisi ya mwingi agiteno ko koti eze nirethirwe kinya kibunga Susan Wangari urani nkatha kana mwekuru Waititu ethirwe agita shilingi nusu milioni kana ngiri 500 kana ethirwe akibungwa mwaka jumwe anto baba baire nande kurerekana kana kulingana na koti iraugira bakethirwa bakegwatira obisi onde ya mwingi kana public office kiri miaka 10 yejete bobo na kugate batethirwa bakirunga makirigite kionde gya siasa batiromba gite ene kire manto gya siasa na kinya uti obisi ene ya mwingi bakethirwa bagitonya mwaka miaka 10 ethirwe ikuthira rogono rurwa Waititu karona karatasi ne gatunana ne arago kurekana Waititu etierere kana Waititu arere kana ke etiere ambere rere agwatiare kurekana kwe company anenkere contract ya kuthondeka barabara
kampuni ya kuthondeka barabara ira anenkanire miaka 5 ithiri anenkera kampuni jekana Testimony Enterprises kampuni ire kurekana ni akuinawe kidika akonenkana contract ize waitutu na anenkero mbecha na anenkero mbecha chiawe milioni 25 ira anenkero nekia nonto bakonenkanira contract ize na ndiji ya chokero chiawe kana ira chitwa kickbacks na ndi koti ni ramonera ne iramugwatira na etia na nikira ndi baraithira bakigita igamba riu unda kuthomera au iguru Rugano runa njira intari rukaro na karatasi ne kau iro rajama karatasi ne katunana karatasi ne ga 10 katheti ne rende na njira ni shiako ne katheti ya The Standard aja kwina mbicha waziri wa kithomo Julius Ogamba karatasi ga 10 kara mantojege kithomo kwina mbicha Julius Ogamba the minister kana waziri wa mantojege kithomo aja ndegurone kurerekana na ndia ciari barabara na ana bakathithia kigerio gia KCSE na ndi no bethira bagirita mbeja nkuruki che kurungamira kigerio giki na bobo bukeja kwathira muswanda jura jikitwo mbunge cyo gutigira ijo gutejaniria ura kware ukabere ati thirikari kethara kirungamayira mari jamagirio na ndia jumbi batejaniria ou ikumanisha thirikari tethirwa kana ikaitaga mbecha inkai na muchere agaita mbecha inkai kuringana na karatasi kaka ge 10 kurerekana ati currently kana kagitana gaka thirikari ni therwa ikiri ya shilingi 7,200 tia omuritwa kuregister kigerio ge KCSE ende nande kurerekana ki muswanda ju mwero jura jwa kurukwa ikabindi nandi kinya cheri bakariaga mbecha hizi bare bongwa tichio ndara kini barerekana cheri bakariaga part of it kana some portion thirikari akara kidogo na gokara kidogo but au kabere thirikari ne rariaga 7,200 lakini nande kurerekana mushari nyande akethirwa akiria kinyawe mbecha iji rugano rugo karo na karatasi nege 10 nkire Kenya katheti ize Kenya nethiritwe ikirankwa namba ingana namba 121 karatasi ge 11 Kenya nethiritwe ikirankwa namba 121 kende gurira chena nkuku mwene sana Kenya nethiritwe ikirankwa namba 121 kende gurira chena nkuku mo aja ndigurona kulingana no chonkuri borabore kiti kuthithwa boge gutaga ndigurira chi na nkukumo kana corruption mono Transparency International Kenya nande iri na 32 points out of 100 na iri number 121 out of 180 au ni Kenya iri kirindigurira chonde china corruption bunene sana Kenya ya number 121 out of 180 na ina 32 points out of 100 rogono ruo karo na karatasi nige 11 karatasi nege 10 na twere kurerekana murimo ja mukingo kana HIV ijonekana gweta kuongereka nkuruki kiri ana kana kiri mbeu mbithe barabara na miaka 15 gweta 34 sorry barabara na miaka 15 gweta miaka 34 kurerekana na ndi murimo ja mukingo jo kuongereka muno na bobo kuringana na karatasi ga 10 twere kurerekana ati mbeu mbithe ntukune ibate gutumira mibira ekiwendo baraba ingi baritumira ndawa chikomyekana ta pre-exposure prophylaxis ila mono chijekena ta PrEP kuringana na madagitari na chonkoni mbuga jaja to mumurimo jwa mukingo tugata nambere na kuongera no tunande mbeo mbedhi bate gutumira mibira yake wendo bade opt gutumira ndawa ile chigetho chikirigerie mirimo yeje rogono rona jerenda azo karo na karatasi nige 10 na twere korokere ezenge kire manto jatinga deti ne The Standard itotegera manto jagera ila na AUC ngatagera ngoira ko na mware uri aja karatasi ne gatatu kadeti The Daily Nation mwale uzo kamutegera nagweta kiwa kya mbeja na kiwa kikim ariuga kya mungana jongiri 150,000 kiwa kire au getana nkiri ni mwenda wawe nonto bo Valentine yantukwe na arua itukwa Valentine so mwale uzo anankiri 150,000 cash bouquet kiwa kya mbecha ni mwenda wawe gukanera ntuko ya Valentine iri ntuko na arua manto jage AUC ukajo na karatasi ne gatona na gatotano ngazeti na The Daily Nation jojo ngo gutaria ngazeti The Standard but wajanda Daily Nation ukajo na karatasi ne gatona na karatasi gatotano jawi nya karatasi kama tutantatu no AUC karatasi na kama wanja bamwe baseneta bare ne achore ba kuiba ora wari munini wa rais Rigathi Gachagua ibara theru ki committee mwanya ndene Senate excuse me bamwe baseneta bara ne achore ba kuiba Gachagua ne bare theru kirite mwanya
pia komiti ndani ya Senate. Seneta baba ni amwona John Yutu wa Murang'a, Karungu wazangu wa Kiambu, James Murango Kirinyaga, John Methu wa Nyandarua na Kana Seki wa Kajiado. Baba bonde baririkana na chore ba kuisana bagashagwa na bonde na ndi barebirukire itebya komiti ndani ya Senate. Bakari baba Seneta baba bamwe ba Senate barogere baize bakeberwa nyuma abo kudira bakigwatambaro gashagwa baruge barari tayari na ibaize bakedira bakeberwa kire komiti hizi ko barugo tukabo bakona bagekira rugono rwa Seneta barabebere tuo karona karatasi ne kamugwanza ndeni akatheti ya The Daily Nation. Karatasi ne gatunana irugono rege wa itito ogarona rugono rwa itito karatasi ne gatunana ogarona katheti ne The Daily Nation rugono rege wa itito kwethirwa gitumonchera miaka 12 kana ari fine yankuruke ngiri milioni 50 rugono rwongeru nanga ntikwenda gweta ntikwetagere turu karatasi ne ge 10 mutegeri irwege utumire butho kubonda wache kurebya kana utumire bonda wache ambokita kwena research kana chonkone borekete kuthithwo ni na kada kire cukuru cha university ya Nthiguru Kenya na bwana ni ati utumiri bwanda wa chambogita ibodire tabukiongereka kanda ni university aje Kenya atoba itumira gintu kwa gwitwa bangi na ndawa ingire gwitwa hard drugs kulingana na report hizi kurerekana murito umwe kire aritoba iri ndene ya university na gutumira ndawa ya kulebya murito umwe kire every aritoba iri ndene university na gutumira ndawa ya kulebya yani aritoba iri ya kiamwe umobo na gutumira ndawa ine ya kulebya itha nchobithi gara bangi kana ingi kingi kirekana murito umwe kire aritobana yes murito umwe kire aritobana sorry nyawe na murito umwe kibana no gutumira ndawa cha kulebya bekibana omwana gutumira ndawa cha kulebya rugono rukaro na karatasi ne kauye 10 kurerekana kira gitumaga aritopa baba university batumira ndawa cha kulebya kiambere buru ni achore kebire ni mba na kwethura chiria kuye na ntora ciao kebira tu ni aritota obo bange kebina ni mantu jage mitandao kabyo na byonthe karatasi ne kauge 10 koko na kuringana na research ile dhitu nena kada ironania ati kure na wongere kuna kure na ugwabu nene na ntobo wongere kubonda wache kurebya ile chikwethirwa achigitumirwa ke baraba gutumira bangi ile jigana ta cannabis kuririkana cannabis niyo igutumirwa na njere nene sana ile na 61.7% ya zingatiro ni bila bidhiwa na bangi hizi cocaine 15.1%, heroin 14.1%. Ukona ura tabibi tumairo kire gutongeria nchobi ni atongerete kire ndawa cha kurebe ndene university ya zingatirwa ni bangi ya number 3 thigara shisha eta number 4 mira ya zingatira muguka ya muthiburu ireto ketamine yu nyani nti yenta meona buru kina ndo gatagera ndawa nyingi je chetariritu kuna methamphetamine kuna ngezi to GHB kuna cocaine, heroin, codeine, syrup yu chonde chotumbura na ritonda ya university kuna kuber kuna tobacco kuna nicotine vape muguka beyond kabyo naza arako kurikana nande in every 4 university students omoabo na gutumira either of ndawa inda kuthomera shonda naza karatasi nege 12 neho karona oningo kinyamuthia tonga theti cia tontu kwa narua tweteretana ndi kithurano gya ntuko rojoke AUC kithurano gya ntuko rojoke AUC nikenda kuona kadha Raila Odinga akethirwa akijukia wathani kana atithirwa akijukia nkurikania rais William Ruto munini kana waziri munene Musalia Mudavadi na kinya Raila Odinga na baba jumbe bakinyite ibarekete na gukinya Nthiguru ya Ethiopia nikenda gweta nambere na mushamani summit ya 38 ira itata nambere ntere hizi na nyumene ntuko rozo ni atongeria baba bonde ba Africa Nthiguru cha Africa kuna EAC kuna SADC bonde bakethera bagekara Nthiguru kiri kithurano kya gutigera ne bakuthura oro kethirwa ari mukaririgite wa African Union kana Nthiguru shonde cha Africa nikenda aka replace ora kagita na gakaetwa Musa Faki ora umete Nthiguru ya Chad ora rekita kagita kaweka miaka inana kwa ntuko rojo manto chacho jonde tuketha tukukoretera jonde aja ndene ya Meru TV uninga chokera kaire ndene ya turingeme na mugeni wetu antuko na narwe ntuko Juma sorete Jumapili Juma tukategera manto za tumeta industry
ya manto zegie mahoteli gutegera manto zegie hoteli iri ntukwa Valentine anto bakenda gwikania ome anto bakenda gwita kure something kidogo ome kuna tukenda tugutareri imwe kana naro okethro gika ya mwendo waku eta ku enjoy Valentines yaku kana yawe muthenya na aro geta kuraza inchokerete na mugeni wetu antuko